Kaseng Federation of Khasi Jain and Garo People FKJGP Mauleba Area Unit hakan riutarik uluber kala ochu Executive Engineer PWD Road halor kajing saateng ban pendep ye kesurok mau yaban mau kading nong kanyang kabajingai tangkumba ar kilometer AA. Kinoy ilam ke FKJGP kilapen pauru da kabaong bayi kini kesurok lamang ha kajinglut kaba ar kelur tingka badai ban pendep no hapo ukala lengkot mentau senam arajar arpesa. Henry ki kontraktor Kim Shimbat ye kajingete bat ke PWD. Kumta kakam kala sakut haduk menta. Kila kerpat iki bor ke PWD ban hukumi ki kontraktor ban pendep kloilan yakani kesurok. Tangi nak kalian juga FKJGP Mauleba Area Unit. Ane por ikan pau kajing sengudiau ya kajing bom patla pendep jogi kontraktor kiba tre kesurok moyaban mau kadiam tunong kaniang akbaya kani kesurok ladep pan sanction da kasorkar berkarya lengba ka administrative approval sanction for improvement including metallic and black topping kabalong ar kilometer bat ia kani kesurok lamang bisa agador arkrur tengka te katkum kajing lap kajongi kani surok kajing sya kilat dai ban pendep hampo khat ar banai kata hau sitarik banai Januari arjar play cendrai kapa pensat lengopat yang ikum kaseng bat khamtam eki nongsong snong hapo jong te gadong berkatan kalong ba ki kontraktor kiladong katok nengut kiba syusak pensak kongreng ya kata ke surok bat kalau kiladon ro kibanta bagi kontraktor kilayop an pendep reha ke jinglap ke jingsem jongi kalau ba kidon ro kibanta bagi kontraktor kisu siang tang bandem bukom ba kisiang torti ngila banong tehlor kata kabanta ngilayop ru ya keban lek ai ke jingtho bat kenduk bat ii jongka tanat pilul di ba udeban pet ya geneka benta te kapa persengo tenat yang ikum gaseng bat ikum senang hi galong ba ula-ula ban ai kum kar reminder ne gajing tun kan mau ya ki kontraktor ba kide ban pendet no ubut bat ula-ula ba kin salit pet hakate ga spot namta kate ke jing trai torti jo ki katok nengut ki kontraktor na kamta kate surau